Hello. What's up? A tsao ke etsa re tlameha ho fokotsa ho kopana. Seng jwale ke bona ka re o tlo tshwarwa. Ka nnete e se le hohle mona hore he ha e se lenyane neng ke na le nyatsi he. Le matsale mme ke bone hore ka o a belaela tjena jwale yo sa bilang tsa etsa ka seja batho. O so ngopetse ka pelenyana hakakang. Mpa ne ke tlile be ke ane felleng. Ke kgola re ka kopana bo kgweding ya bo 10 kwa ba tla se ba lebetse. Tjhelete na o ka nromela e tla nne ke reke ntho tse monate so o ntime tjhelete jwale. Mme matsale eno ke wa ka mo tlohelle ke nna le yena o ntshepe taba ka le wena ke matla hampe ha hona motho a ka ba e qhala. Shapo he re tla nne re bue. Shapo.